ni sambula vinaka na sarsara ka vakarorong tikumai ena matak ni kua. Au vakambula vakambimbi vikemo ni na maramatina o ni vengaravi tiko ena loma ni nomu ni indui matavu vale. Ena levo ni rorongo e adha tungo ena nonda vanua kena vea sei vura au kila ninda vaka vina vinakataka na nona vei maroroi kena nona veliu taki na kalau ena nonda ndui mbula kena nonda ndui matavu vale. Vinaka vakalevu na yalo ni vosota kena nomu ni yalo ndina tiko ena nomu ni vengaravi. E nongu na kalau ngata ena mataka ni kua meu kinda vaki kenda tale ena ndona i taki ni paroka ramo na dhangi vo a fresh wind of hope for women. Nongu na kalau ngata roti ko tale matiki au ena stiru ena mataka ni kua o rona nongu i tokani au kinda vaki Mrs. Kaisuva ena nona loloma na kalau ena mataka ni kua. Pena valevu Mrs. Navarra. Ni sa anda vinaka na marama ni anda vinaka talenga. Naka. Wano ni vinaka tiko sa ni tau maso ni nda na wakalonga tataki. Ena i tukutuka na mataka ni kua. Pakatalanga kina bai Mrs. Rambuka kinda vaki kemu ni ena nona loloma na kalau ena mataka ni kua. Vinaka vakalevu kem rona marama na nomun rovito ko ni tiko ena poroka ramongo ena kenando wasei tiko e sona vendendre era laka dhuruma tiko na marama tina ka vei wasei tekitali tiko ngana kena i wali eso me bakanga na keni bakarau semberni tau teka buena mataka ni kua au sureti Mrs. Rambuka kera ni tambora entona nonda Thomas naka sakremenda dhuvasongo ena masu kila malai kina tigo bakaturai tigo tambu kalau lebu ko choba tamai ki mami balo malai bina bo lebu turang ano muni bakatarata le na ngona de derungo me ki mami wose kina turang na no muni indina me wali ni vendrendre ki mami la kudrumatu ena mbula ki mami mbula tikinongo turang kreti ko na turang na kaluna elo tambu mena mai baka ndete kitiko ena lo mai ki mami se keresar wambimbi turanga vira keresar na marama rabaro rongo tiko mai ena wasidinga nongo ena mataka vinaka endai vinaka baka lewu turanga na vekako nisa baka rutaka sana rauti ki mami vinaka turanga ena ngauna vinaka te dhere ongona kalau ki mami sa masu ena dhamuni turanga chisu na ni mami soro kay baka pula. Amen. Nakvali ro Mrs. Rambuka. Nanonda ulutanga ena mataka ni kua eto kuna tiko bango strength in sisterhood. Au tobele baka vititaka. Na kaukawa e kune ena mbula baka beta dhini. Sisterhood Na kalau e senga ni mbuli kienda menda tu taunduanga. Dina ni tiko ng bula bakawati erna bewatini. Kaya baka mandanga o iko senga ni bakawati. You are single. And daw maka me tiko e sona nomi tokani morao ni do vei maliwai batakira. You're not meant to be alone. Bikenda na maramatina. Sa ruimbimbi ng bula ni vewe kani bata ke ira na marama tale eso sisterhood. Erao ninda yambaki batambeka, vuli batambeka, se toto bata na ka enda tale itaka menda vakaba, vakana nonda hobbies, se toto batambeka na nomun rau tale endi, katu tale esona kumu o rawa ni dhuruma mo vei maliwai batake ira. Kita una biwa seitaka na bengo ni sala eso e rawa ni bako kotaka ka vakangangada taka na nonda mbula ni bewe kani. E na nonda se mati kenda vatake ira tale sona marama me rawa ni bukei kenda tiko e na nonda mbula e na besinga ka vakambimbi e na kena kauta mai kenda na mbula vakavengo kena mbula marao. Sisterhood. Strong friendships and sisterhood in faith can uplift, encourage, and strengthen us.
au tali taka na kai tukuna na ndaubunau na wase ba tikine dhiwa kina tini. Kena baka pertania tukuna bakango, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Sisterhood, eh? Yeah. Dora manda, na nona itala noa, dora marama olitiana. Olitiana sengai toki ena dona tau ni bo ena buku ni nona thaka. E senga ni kila ko endua e tiko ena tau ni ai, she didn't know anyone. Kabaka puna na nona ngalili. Ni senga ni do rubi tal no bata. Sama ni dhuruma sara endona i songo ni wuli bola tambo ni marama. Sa tikibu me baka i toka ni olitiana. Sanda ube wa sei bata ke ira na po ni marama. Era sanda ube la beti. Beibu ke kasabako kotaki na non rambula ni bewe kani. They uplifted each other emotionally and spiritually. Mendarongoda saramanda na non robe wa sei na nongo itokani. Ena vengo ni sala era rao ni beila beti ka veito koni watakina o ira na marama ena mbula ni bewe kani waka veita vini. Mrs. Kaisuba, e thaba e saru imbimbi kina na mbula waka veita vini ongo sisterhood. How does sisterhood provide emotional and spiritual support? E nai bola tambo e tango taitiko kina na non rombula e roa na marama. Gero na marama go na kaibi wa kurumbu i kina. Ni ro kuni tiko e na ngona batanga. E bisibi tika na bidanga na ngona leka. Ia kaibi wa kurumbu i kina non ro kuni tiko na ndoilu be andrau. Ia wana monele o Mary na ngona sa rongo da kino koni sa kuni taki. Gai inda kila vinaka ni tala noa, ni tuna watina, kinta vala tangtanga na watina ni sambukete o koya. Ia, na ngone leongo Mary, arawa saranga ni anro. Kila, mele tuba tiki na mandua, kena vei yalo e tumburi koya. Ia ndana ka ngai taliki na iwal tambi tuku nyukwa ngai lako kwa wana na tevina. Ngande o koya, wana tevina. O Elizabeth. Balata ni ngona bata talanga kuni tektal chinga o Elizabeth. Kuni takati na lubena o Choni. Ya na tikina e wasanga bulkando na wasendo ni luke. E kai tiku pakango. E se berre mo lista lamanda vale lemuri dana kanda tale kina ni dereda na non robi tokani na maramango. E bakarita ka weekend Mrs. Navarra ni kalou e wakataratu e so mendando vito kani watakaya e wakataratu na kalu na ngoni sala ni tiko e ndua merao ni ndandau laki wasekina na nonda loma lenga se nonda kawai yana matai ni wakasana kalu ni wakasana nona sala kwa yani be Elizabeth e na tikina e wasanga vulkandoni wasendo ni luke ye ni sarongoda ko Elizabeth na vosa ni weekend wake ni Mary sa kinda wake ko no Mary sa rika ke tena na ngone asa waka sinaiti ko Elizabeth e na yalo tampo na karoni waka samango e wagarita ke ni ngo erona vitokani ro weke lai takatiko na weka rola ko duruma toto bata na karola ko duruma ero widingo mitakatiko na weka ya tiko they understand each other esenga ni ro rindeu kani maro mbeka ni ro sota ni ro going through the same situation iyo ya tali na kroni baka samoya na luke na wasindo wasanga bulka dua na tikine wasanga bulka 5 asa sa wosa ningo Elizabeth be Mary tukono koya asa kalungata ko koya sa vakandinata ni na vaka ya dhori na ka sa tukuni wa mai be koya na turanga na kaita leiki na Mrs. Navarra Mrs. Rabuka na the fact that vosa talento Elizabeth me complimenta ki ko talento na buku na no weekend vaki
Go e roa na marama going through the same situation. They understand each other and they're actually encouraging one another. E na vuku ni bikaru lako dhulu matiko. So this is like spiritual strength. They are strengthening one another. E na nonrumbula baka bitokani baka marama. E na karu lako dhulu matiko. E tale ikina. Gai na tikina lima sanga bulka ono. Na mbimbi ni karu lako dhulu michua na marama ngo. Ninda vital no chua na vuku ni vitokani. Na vuku ni marama baka mbauta. Na tikina lima sanga bulka ono. Ngai tiruango. Asa tiko bata kai ko Mary. Ka wula tolu mbeka. Asa ngai lesu kino nona vale. The fact me role tiko bata. This is spiritual encouragement. This is physical encouragement. Meru toka bata ngai. Who knows? And along ni tolu na vule arero masu ro vitala noa. Trying to encourage one another. That community of believers. So ukla ke me soma na taro ya Mrs. Navarro wambo ta sari bimbi. Nona buli kenda na kalo menda vito kani. Menda kilani tiko indua. Rawa, katuba rau, vivaro te kina nakalo, me rongo di kenda, me buki kenda talenga. Nakawale mo Mrs. Kaisuba. Na iba kasala daba Mrs. Rambuka. Taurani wa sebira na marama era sara kabaka rorongo tiko mai ena matakni kwa. Me buki ira ena non rambula. Merenda ubaka mata utaka. Nambula ni bei baka yalong gangataki. Bei ira tale na marama. Eso. Pinakawalebu Mrs. Navarra. Yung ko hindi na tikin ang bimbisara na nanda. Bula ba'y maliway tiko. Bula ba kay tiko-tiko. E na so na tikina, e na tiko wala kambeka bira na wekanda, na wakana italanoa. Tasarong mo daw titiko e na matakanikuwa, may Mrs. Kaisuba, o Mary wata kay Elizabeth. I oro ba'y tavin. Ye no kana nga unay na yara wa tumbek oira eda na ngandre ba katutol na non rabibu ke semdali wa severa na non dalenka au bakambote kina ni sakambimbi mendanda bakamata tekikenda menda dau betalebie ke dua enta sakila ni satiko lenga se alo leile tiko ena bukuni do na kaila ko ruma ena kabina kamenda ve siko da ve siko madanga ke sati ko tina ve kilai sana totoka sar ya ke ka enda ruma itala no ataka endua na lenga tiko o bakambota ena senga ni tasonga weekend na katumba ena tandola medala ko ngayani tala indambe darong oda na tukutuko tiko da ve o sei ve bakande tiko nga ena nonda bakambota tiko na kalulebu o koe enda angaraba tiko koe kilana kakevenga e kilana iwali ni kakevenga au via wasia kinindona tikinango e tiko ena e wala ni cheremaia ena wasiru snga bulkadiwa tumanda na tikini tinikandua kena tikina talanga tinkarua katuna tinikandua ni usakila ko yau na nanuma ni alongu ena bukumundo saka ko choba na nanuma mondo vinaka kasenga ni dha kame usulia vikimdo na inui vinaka ni ngau na imuri sanga kati kuna tikini karua do na ngai tangi kive yau kala kimasu ve yau ia kauna rongo di kimdo o kambote nya indo na bosni ala bimbi ena senga ni roni lasu weekend na nanda kalo ninda sana turobi kwaya ena alo bakambauta menda wasea kakerea na bakavengu na ibwana nanda kalo levu ena senga ni roni senga ena somo kwaya na nanda masu ia na bula bei maliwai me bakainda tusa mai rida tiko na matakani kwa sa kambimbi kina menda viusi ia e kambimbi talenga waya nanonda vei masulaki ni sanandua ro sanatu ya burawa ena vei wasei sana wasema yoko etiko lenga nanona idola niko sana tuba karau mona ingoma mona waseta lenga ya na wasani bakadingu ro ni bakadingu kina okwaya ka waseta lenga na wasani kalu
o koe sengi ni rau ni lasu, me wakanga enda sa ronga le tiko ngoe na mataka ni kua, e na kota mai na wakadengu, e na kota mai na wakadengu, e koea, e so tawa tiko na ndre, venaka. Nakale bo Mrs. Rabuka. Kila nida so tawango watakena ndona nonde tokani marama. Sangwalanga ni wakambula, dara ni taronga, how are you? Enas lebu nangona, na nomu taronga ya, so santo, tantola saranga mai, anon rawasia mai na idola, era dola tatiko, ka vinak, mende do baka, matau teki kieta, mende do vi baka yalonga kantai. Vinak wale bo Mrs. Rabuka. Tiko na songo Mrs. Kaisuba bakana women's ministry bekenta na marama beira na tambangone ngone lewa na youth ministries na vamo na nonre tavi na songo ngo na nona bula endona marama tina sengwane ya lewa Pena kwale go Mrs. Navarra santina na songo lutu o koe senga wale ngani is just a building, e senga wale ngani ndona vale. Ni songo lotu, o koe tana matabu vale. Matabu vale levu wakaristo. Enda kila na matabu vale, ni tu na matabu vale, enda ngarabi vinaka, enda kawe taiki enda lomani, O vio senga vale kaleka, simber nyo lako may naikavi ni kuwa. O sikovia ni naikavi ni kuwa. Satu nian viau entu na vitina ni roti ko ira ro kere me ro mai kere counseling o sare de tino ngula me ola ko mai o sa kere me ndo tale to vitala noa sa lestal me viau na ngangandri me kere to vitala noa kito mani vitala noa ro vitania vitina ni ngone ya nakau baka bini binakina buana kalu klan nando levo na ngangandri nando ko mai vali bola bela teninda vali bola in lutu tamater na ngandreva mera bukei ya na kavini ko ba bini na ka wana kalo na nero vitalo no nero vi useke na tinani ngoningo senga ni tuve o ni so ni taro ke ne wali ni nona lenga na ngona sarangango ya na kanga uruni takapu ka Monte siko ele stale vechisu na wali ni nona lenga kevenga o ba bini na kina Mrs. Navarra na songo lotu na tambani ni marama me bakai tiko na lomni lotu tiko na nona tavi tavi mbimbi tavi levu senga wala ngani ramai gunaudi bakoko teke na marama era buke talanga na marama mera marama ganga mera marama tunde na bosa ni kalo mera kila na kalo kamera kila na kairo ni takava na kalo na nona mbula ke na nona mate bu vale tale kina na bakasame na taito na wase rua na tikine tolu kina tikine lima ni boswa bimbiti kuna bakasala beira na marama ngase merbe basala taki beira marama ngone ya ndone tikini tambana ni marama me tiko era matua na lomi songo lotu erbe basala taki beira na marama ngone bimbita langa beira na marama matua merongo tanga ne be basala taki mai beira na marama ngone ya sona tuba ke nainaki ni tiko ndona tambana ni marama tiko talanga na bakasama ni support groups yana loma ni songo lotu goe sona kumu era budini membaleta saranga na ituba kini nimbula ni marama kambe kana single moms irambe kana divorcees ya so talanga ni tuba na kiti baka it's encouraged in the church and tambana ni marama baleta they have the same needs they go through the same issues in life and they support one another so we have talanga sana na support groups then we've got prayer groups na bambuta ya turaramba and the klama ni masu endo na kai kota mai na masu and the klava kavinaka ni kota mai na visau ni mbula endo na tamata marama tabusakayani so na tabana ni marama Mrs. Navarra me bakana taro tiko na nona naki tiko na nona tavi bimbi ana buku nona garabi na marama me utininga na buku ni bakasama ana buku ni bana na nungo kena taro ana itavi bimbi ni lotu na buku tabana ni marama nonga na bakasama go when the church nurtures women it nurtures families. Amen. It nurtures communities and the future of God's kingdom.
Amen. Nakvale Mrs. Kaisuva. Mekito tinia ena matakani kua. Kweni wakaya wakiko mai beira na nomi tokani. Na kalau e lumuta na vei songo wakaongo me rawa nyo dhuruma vei wasei wataki ira na nomu i dhamba. Ena kota mai na mbula ni vei la beti. Ena sianga walanga ni bukea na nomu mbula. Ena rao talenga mo bukea na nona mbula entua na wekamo. Sisterhood brings about strong friendships that lasts forever. Kito suretiko. Teki vunikua. Dhabu ikalawa mo vei tartara kena dona no mi tokani. Ka teki vuna na nomundrau vei semati, vei kilai, ena mbula baka vei tadini. Sisterhood. Me rawa ni kota mai na mbula marau kena mbula ni baka vengo. Mai tini tiko na nito vei wasei na mataka ni kua. Au sureti kemani melolono lunda mentua na nanta maso. Turanga na tamay kito bakalo malangi. Vinaka bakalebu na nomumni mai tiko na vei wasei na mataka ni kua. Vinaka bakalebu na kia na vei wananumi na nema mimbula baka mbimbi na marama. Na mbimbi ni nema mi vei wekani. Lebu na marama turanga. Radholatan dondo tumbeka na ndrendre. Ena nonrambula baka tina. Baka mata bubale. Di baka andrata na nema mimbula. Na marama beka e bara ronga tiko me na mataka ni kua. Meke mamindo vei talebi. Meke mamindo vei baka yalong ganga taki. Vinaka baka lebu turanga. Na no munindo tu bakarau. Muni rongoda na ni mami masu. Ena vei ngau na taudoko. Au masu lakir na marama. Rabaka roronga tiko mai ena mataka ni kua. Ni baka lo ngata takira. Kena nonra dui mata bubale. Vinaka baka lebu na no muni mai kalau tiko ni vei wasei. Ena mataka ni kua. Jisu na baka mola. Amen. Au baka bini vinaka bale wike mrono nungi tokani. Mrs. Rambuka. Patake Mrs. Kaisuva. Vinaka baka lebu na bosi ni vei mbolei. Vei ira na marama. Vei kemuni na sarsara. Ka baka rorongo tiko mai. Kia bakani ngandreba. Mani masulaki. Sendona no muni baka tataro. Ninga ingirita mai na namba di telefoni. 823. Vinaka baka lebu na no muni baka rorongo tiko mai. Ni kalonga tatiko. Hi everyone, today we are treating ourselves with a sweet dessert and we are making a vegan lemon cheesecake. So we'll go right ahead and start with the crust. It's best to use a food processor for this recipe, but I will be using a blender. We'll add 2 cups of rolled oats and 1 cup of shredded coconut and blend for 1 to 2 minutes. Transfer into a bowl and set aside. Now I will blend half a cup of dates that has been soaking in hot water for a few minutes. Add 2 to 3 tablespoons of the dates paste to the crust mixture and mix them all together till it forms a sticky dough when pressed. Add more dates if the crust is still too dry. Once the crust is done, pour it into a cake pan that's been greased and lined with parchment paper. Evenly press the crust mixture into the base of the pan and let it rest in the freezer for a few minutes while we prepare the rest of the ingredients. Now for the filling, I have 400 grams of raw cashew nuts that's been soaking overnight. Drain the cashews and add it to the blender with 1.5 cup of fresh coconut cream, 3 tablespoons of lemon juice, half a teaspoon of vanilla extract, 4 tablespoons of honey or any sweetener of your choice, 1/4 cup of virgin coconut oil, lemon zest, and 1/4 teaspoon turmeric. Blend till you have a nice and smooth consistency.
Pour the filling over the crust and smooth the top into an even layer. Cover with a Glad wrap and freeze the cheesecake for 2 to 3 hours or until it sets. Garnish with lemon zest just before serving and enjoy. Give it a try.